Salah sambil sembah sambil lagu sebini jabatum hiya nahi जीवन मिलाया के तूने कवेरा सवेरा asik-asik kakek je bu wajang ku orkes dak ada cinta sejati cinta sehidup ada bila kau mati ku juga mati ada iya mungkin lebur roh gunung api ku lalui bola gunung api dem aja ditak ceng kuceng sokon alet teng saamponna telo are roh amit adu kuste nyon tidak kakopur ningalla peten se ancor roh ngabes dari jauh dak peten se ampun bau Enga beten sengko Arya kenengan tako Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji agama Allah nyarateng kiaki odi sakalian cek parogi lembok jah jan kabudi auba bula dak tika duane sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna penta deka orang tuana bulan dateng pas KPA wah kok iki dingake aja rok norok kaki bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Salihuddin Hashim wa yalihi Kiai Abdul Qahar beserta seluruh jajaran majelis keluarga Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Ikhlas beten kaula ngaku ngaki beten kaula hormati
Ajunan Semulja Kiai Zainur Razi atau Kiai Haji Zainur Razi, ajunan Kiai Haji Imam Syafi'i, ajunan Kiai Muslihuddin, terjukan tak galib ajunan Kiai Baihaqi. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah, tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning. Tapi meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh senyepoen desa bila porarba beserta seluruh aparatur desa, senyepoi dusun, senyepoi kampung, bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan, wali santriwati. Sepertama ngiring amuji ben asyukur da Allah saat semangkin kaula ben ajunan sareng Allah takdir bisa hadir alengki eka dinto tempat dalam rangka salamatan potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga Al-Ikhlas. Kala ben pangarep samu ke seteja ilmu seekaule kak dinto teti ilmu sesajen atetiaki semak de ajunan Allah subhanahu. Artena ilmu seekaule manter kaperengna kalaban petunjuk dan hidayah dari Allah. Karena ilmu ni kacaipun ulama beda dua. Ada ilmu itu yang menjadikan pemiliknya selamat, etunya selamat akhirat masuk surga. Ada ilmu itu menjadikan pemiliknya etunya sajen jauh dek ke Allah akhirat masuk dek ke neraka. Ada ilmu itu yang dengan ilmu manusia bisa tahu antara halal haram, antara cuba becek, antara bener kelero malaki. Maka ilmu gak dintonya mana ilmu nafi ben etunya tetilen jalan becerah akhirat masuk surga. Manter tepa ada ilmu na potra-potra kaula ben ajunan. Amin. Ada ilmu itu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, manisdat ilman walam yazdat huda lam yazdat minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah kepada Allah, beni sajen semak dek ke Allah tapi sajen jauh. Lamba atakbir usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Umpama lamba yang kuwajib, karena yang kuwajib baca tok benar wajib usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblah. Allah la akhirah ngaji pah kiai adabu. Bapak Ibu hadirin, at-talaffuz bin niyat. Orang abajang pah aniat usolli fardhu zuhri gak ditoho koma beni wajib tapi sunat. Sampian aniat usolli fardhu zuhri bajengah saya kencerna sampurna. Sampian abajang tanpa usolli iki tak penapa juga bajeng asa tapi tak oleh kesunnatan. Kan atamba ilmu nika. Gelak dak ada yang tak tahu yang wajib mangkin ngaji oning cek hukum masun. Kapan tahu cek sunat batai kelako. Tetiri baring usolli ambu mangkin bah. Allahu akbar. Lah nikahnya mana orang tambah ilmu tapi saja tambah jauh dak guste. Lamba ki nyara-nyara sekolah maca surat dalam Al-Qur'an yang wajib. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca karena yang wajib.
panapit ngereng muslimat dan ego boleh bi kiai sewajib Fatihah macam surat ho ko sunat ibaca oleh genjeran tak ibaca tak penapa ambu saya baca surat. Itu namanya orang yang bertambah ilmu tapi tidak tambah hidayah ke Allah saja je. Abu pun ki tak tahu dalam doa baca kapi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah ambu aing datang kelu ya tek kelu buksa gitu. Okey terus kelangkong agak sedok ni oh tikal baik buka kini kita boleh mun tak buka ni Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Lamba kita tahu ni bercakap fi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Ibu cakap fi yang wajib kita tahu nah. Tahu cak ho ko sunnat semacam Bapak Ibu hadirin para bila gak ditoh anyuk on ke Allah manter kau leben ajunan sareng Allah tak karo paringin ilmu se ilmu gak ditoh atetiaki kau leben ajunan oning tapi sajen gempang tapi sajen enteng manter perengna oning dek ka ilmu sampuna oning ilmu bisa ngamalaki pakun elakonin sehingga kau leben ajunan beni cuma atamba ilmu tapi atamba sajen semak de ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lepon usolli ni kata de lillah cepon usolli ni kata de sarah. Ada yang menyatakan seperti itu. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah ngangkui usul tak ngangkui usolli punten cepon ki buru tak ada tiaki bejeng rosak tapi ngangkui usolli kak dinto cepon ulama hukum sunnat berdasarkan kepada sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad suatu ketika hadirin kak dinto atanya deeren ki laku dek karajina sampun atanya deeren dek karajina ternyata tak ada seeder karena rajina kanjeng Nabi ini kemelarat saja jadi atanya deeren seeder tak ada kanjeng Nabi lakar kita ada bulan deeren tak ada kanjeng Nabi bahadabu idan kuntu iman oh ya munda iya engkau apa saabai dari hadis kak dinto banyak fikhul hadis banyak hukum fikih saya kala dari kalimat ya mun tidak saya katakan engkau apa saabai nikah saya pertama nunjuaki bahwa mun pasa sunnat oleh niatah ikan niat ki laku sebelum hari kingser sampian apa sa sunnat oleh niatah ikan laku ki laku kia oleh tak niat sing malemah king mun pasa fardhu kutukan niat mulai sing malemah paham mun pasa sunnat oleh aniat ki laku sampean mangken tak aniat apa sa leku keng leku ki laku pas eka kana tada bah ngocak tina ko apa sa aboy oleh karena kanjeng Nabi toman ngalaksana ki gak dinto dadi mun pasa sunnat oleh kan niat ki laku dengan syarat mulai ki laku kilo kan ngakan sekali mun kula nem arabi sebereng pan kul sanga bah ngocak ko apa sa aboy de gelak sekula nem jua apa jua tak oleh syarat tak tu tak ada mun lamarengakan tak sah jelas. Senomor 2 dari hadis kak dinto pun ulama bahwa sunnat kau leben ajuran at-talaffuz maka keluar perkara ibadah saya kalaku liyusaidal qalbah mak le nolongin ate maka ada leben sampean bah mun apa aja ngah usolli niat kaula apa aja ngah karena kanjeng Nabi ki buruk oh ya munda iya engkau apa saah jadi kau leben ajunan ini dalam masalah at-talaffuz bin niyah ngocaki niat kak dinto pun ulama ahlus sunnah wal jamaah kau leben ajunan sunnataki masalah beda orang selo ende tak panapa cek dengan maki leben sampean tak ada wajib keng mun elafataki kencerna atamba Allahumma sepenting cek saling nyala aki bidah oleh nyala aki tak kenging bener nang di luar NU hadirin di luar ahlus sunnah wal jamaah orang asaur pasaan ku lekuk ni le sampean tempon asaur ngakan mari ngakan ngino mah aing kapan ieu mah pah adon Allahu akbar
Mun kau leben ajunan saya colok pakon olah aki saya luar tak oleh enum di luar NU oleh saya colok kail saya gelas ero enum pegemet apa karena beda situng hadis Gusti Kanjeng Nabi ada bu idza sami'a ahadakumun nida'ah wal ina'u fi yadayhi fala yad'aha hatta yaqda hajatahu minhu. Kanjeng Nabi ada bu mun sampian kak dintok ngidingaki munyina adan sementara beda etanangah maka tak usah sabek nih kak hatta sampean gak dintok nekani hajat dari beda saya teku jadi mun sampean ada ternyata apa masjid adan maka saya beda etanang nih kak oleh terosaki sepenting jak ngalak oleh dari baba jadi makil adan ero terosaki saya ada saya etanang ero pakemet nyaman mun pas saya teku budak pas esena kacang haram sampai duhur pakun ngakan dia beda seajarnya senika beda lah ulama ahlus sunnah wal jamaah punten memahami hadis kadin to hadirin ada dua versi cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah hadis kadin to tadi sangkut paut kalaban adan sopu neka adan selain sopu jadi sahabat atanya dek Kanjeng Nabi ya Rasul dan kula tempon ada ketika ada pah masjid adan neka biasa beni waktu sopu bulan Recep neka kulen apa terus lagi ngakan apa ke masjid abajeng cepon Kanjeng Nabi ngakan geluh maren abajeng karena ngakan ingat abajeng daripada abajeng ingat ngakan apa nak boleh ingat sampian abajeng ingat kecukok saya guring tak betah Fatihah ada tegai kelopain nggih Allahu akbar kabira walhamdulillah kas adu cukok kelopai tak betah ini wajah alladzi fata abu kana menterbi ni itu betah kita datang cukok inna solati wa nusuki mantu ya weton bau nak dengan di kelak mari dah tegai kalau pai cek rakaat oleh telok cek Fatihah mari baca tegai kalau pai gara-gara ingat reung sebe jadi mun alako pamari gelu pah bajeng ni ke maksud tak sepenting kelakuan ni kelakuan dek pandek kelakuan ringan kalau hadis tadi digiring kepada subuh bulan Ramadan maka bi ulama jawab bahwa sopuna bekto Kanjeng Nabi tak pada ben sopuna bila pora rebe lambak sepuna Gusti Kanjeng Nabi ini kata kang adan dua yang pertama Bilal bin Rabah adan subuh yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum hadis ini berkaitan dengan adannya Bilal bin Rabah beni adan subuh tapi adan tahajud jadi mun kita tahajud oleh ngakan keng mun untuk subuh tak oleh gula ben sampian jadi makilah beda hadis ketiga dintok kau leben ajunan tak oleh aku aki untuk ada bekto adan subuh bulan Ramadan ketika bareng ni keampun beda tanang jadi mun sampean ada ternyata tempuna ekail pah aden maka saya beda elesan fal yalkithu maka kotu olah aki sampean amur kemur cak gulu nyuk mur kemurah saya ada lima keluar mur kemur ay pegemet ya betal bahasana jelas makana kau leben ajunan sepertama ala kuna pak saus kak dintok kotu ngangkui wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu setiap orang saala ko ibadah na tak ngakui ilmu maka setiap ibadah kak dintoh itu lak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala mantar kau leben ajunan termasuk orang seeterema gara-gara ngakui ilmu amin Allahumma mangkana Kanjeng Nabi makon adibu auladakum ngacerna sampian kapi orang bila porarba auladakum dak potra-potrana sampian bithalasi khisolin kalaben telok sampian yang punya anak ajarkan anaknya 3 perkara cek sampai kuleben sampian andi anak anang tak ibelin kalaben telok perkara sepertama bihubbi nabiyikum ajari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi senomor 2 wabi hubbi ahli baiti ajari cinta dek keluarga Gusti Kanjeng Nabi senomor 3 watilawatil Quran ajari potrana ajunan kelaban Al-Quran yang menjadi pertanyaan Kanjeng Nabi mik makon epakon ajari Quran mik tak epakon ajari fikih mik tak epakon ajari akhlak karena mun Quran kak dinto ampun ajaraki dek potra kaula ajunan sateja hukum ni ka abelina dek ka Al-Qur akhlak belina dek ka Al-Qur lah semua syariat Allah itu kembali kepada Al-Quran
Jangankan ilmu yang bersifat salaf hadirin, napa boleh ilmu agama Islam, ilmu sains, ilmu modern yang sekarang diadakan penelitian oleh ilmuwan, ternyata Al-Quran mulai jimin ampun abahas. Tada makna bahasa saya Quran ini kita bahas. Kenapa kok demikian? Quran gak dinto sebagai kitab penyempurna. Quran ni kama sampurna kitab-kitab selain. Artinya kelaban Al-Quran setuju hukum gak dinto ampun sampurna karena Quran dibudi. Mun Quran ni ke kitab sampurna, maka setuju apa saus kutub beda Al-Quran. Karena mun beda perkara selalu bahas Al-Quran, berarti kutub beda kitab boleh sema sampurna Al-Quran. Karena Quran gak dinto ampun kitab sema sampurna, maka setuju hukum na apa saus kutub beda dalam Quran. Lah kalau di Quran tidak ada, baru nanti hadis kanjeng Nabi saya jelasaki. Quran hadis di pada dari ajunan Allah. Quran debuna Allah, kanjeng Nabi ada bujukan dari Allah. Karena di Quran itu buaki wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap saya buaki bi kanjeng Nabi kak dinto beni dari kanjeng Nabi tibi tapi wahyu dari Allah. Jadi Quran debuna Allah, saya kedebu kanjeng Nabi wahyu dari Allah. Berarti Quran ben hadis pada dari Gusti. Ngalto buri ngemikari bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cuman nanti dari Quran itu ketika diartikan sama ulama, etap seren di ulama ngangkui ijtihad ulama meskipun sama-sama dari Al-Quran hukum bisa tak pada. Contoh dalam Al-Quran ada ayat aula mastumun nisa, oh tabe sampian nyeting dek ka orang bini, pasera orang andi udu nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobat. Imam Syafi'i ajelasaki pasera orang seandi udu bah nyeting dek ka orang bini, maka wudu ungka dintobatal. Karena Allah ada dalam Al-Quran aula mastumun nisa, sampian mun audu nyeting kareng bini wudung sampian reng laki betal, wudung sampian reng bini betal. Ada pendapat ulama yang lain lamastum nikah lamisun orang senyeting. Jadi mun bedereng andi uduk nyeting kareng bini saya betal senyeting. Al-lamis la malmus saya seting tak betal. Mun bedereng laki nyeting kareng bini saya laki betal si bini tak bet. Lah lain boleh hukum malah jebun Imam Syafi'i betal kapi lagi bi. Lu ada yang menyatakan enten nyeting kareng bini ni ada betal sekali. Nyeting kareng bini tak betal, sebini selaki tak betal. Lain boleh lah. Yang Imam Syafi'i betal kapi, yang si kedua senyeting sebetal, seting tak betal. Cek pun pendapat nomor telo ada betal, senyeting tak betal, seting tak betal. Boh, lamastum. Cek pun nyeting, cek pun Allah sebetal. Lamastum ni kebeni nyeting biasa, tapi apolong tedung ben rajinah. Jadi saya betal duduk, mun reng laki apolong asarin ben rajinah. Mun cuma nyeting tak betal. Ini kata Imam Malik. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Gusti Kanjeng Nabi as-salat asar kak dintoni te sokona rajinah. Mari ini te sokona rajinah Kanjeng Nabi pas as-salat asar. Berarti nyeting kak dinto tak betal. Berarti lamastum ni kebini nyeting tapi apolong tedung. Cek saking lamastum amakna nyeting Kanjeng Nabi mari nyeting ni ka audu tak kira abejeng. Karena kanjeng Nabi itu man te sokona rajinah pah abejeng. Cek pun Imam Syafi'i oh tak ning pada aki takok kanjeng Nabi sini te sokona rajinah ngangkui sandal. Mun ngangkui sandal mun asandalan kan tak nyeting begini te. Jawab boleh di Imam Malik. Oh iya situng betul lah karena te sokona. Tapi nang kesempatan selain benih te tapi nyium Siti Aisyah. Kanjeng Nabi andi utu nyium Siti Aisyah mari nyium pah abejeng. Masa nyium ngangkui sandal. Cepun Imam Syafi'i oh tak ning pada aki mun kanjeng Nabi nyeting karajina lah kalau tak betal kak dinto kekhususan kanjeng Nabi tapi mun umat dia tak oleh kanjeng Nabi ini keandi kelakuan khusus saya tak oleh tidak bi umat dia
Contohnya Kanjeng Nabi nyeting karajin tak betal, mun umatnya betal. Kanjeng Nabi oleh araji lebih dari 4, mun orang bila pora cak abini lebih di situ tak kok ngaltok koncong sarung nggak maksudnya. Wah hari kok jelas tiaki baik kak. Macam mereng-kereng potongan dia. Alah bola mun tak malih pada tak miloh. Lah Rasulullah berapa istrinya? Sangat. Seetinggal wafat sangat. Jumlah keseluruhan 11. Malah nang kitab tarikh ni kamun pendapat saya tak muktamad berdesa adebu rajina Kanjeng Nabi ni ka ibu atosen. Bemak banyak rajina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi araji ni ke benih karpat hibi tapi pakon bi Gusti Allah. Jadi sahabat ikiba perang rajina kak dintoh teti janda lakena mati kapi polan tade saya ngurus bi Kanjeng Nabi ekabin malah banyak rajina Kanjeng Nabi ni kepunten tak ika pulung tedung karena Kanjeng Nabi saya araji pole nikah umur seket etung dari awal Kanjeng Nabi tak araji lebih di situng punten ben Siti Khadijah kak dintok 15 tahun Kanjeng Nabi tak araji boleh araji Siti Aisyah tak langsung araji boleh sampai 10 tahun lebih baru sampun Kanjeng Nabi umur seket situng gak dinto araji boleh cepon ulama orang mun umur seket situng nih kalau benih bekto na libur ka paraben le benih bekto na libur ka reng bini makanya Kanjeng Nabi araji boleh gak dinto benih keng marga nafso asli keng karena ipakon bi Guste cek saking Kanjeng Nabi marga nafso tak ada ente umur seket situng hadirin umur sekemi tahun Kanjeng Nabi araji Siti Khadijah umur 40 cok saking araji boleh banyak segelem cok Kanjeng Nabi genteng ring bila pora belok pati genteng banyak ring ende bahkan engki kira pikir buk alaki genteng mun mangkine geman tak genteng anguk selok genteng abu mun genteng lesum bian sikir pikiran salah genteng paki soki pahrang-rang boleh njak sampai mun tak etepani penyakit darah tinggi pun tak aktif laki na genteng, salah genteng soki, sampian koros, selaki jen lempo, kebayi nampak maki genteng mun masake. Tatangken andi laki bek cuba, king maki nginep tatangken nak sebini lo kira pikiran. Tanya aki, kakek laki nanep nginep tak le mulai tak takok bu, arap le tak takok abini pole laki na bu aman tang laki jua buk apa na pole para aben tekepok ben apsa apa buru ka ada Tori pikir bi sampian genteng soki bunga pulan andik lagi genteng ben soki dah ada keng panabit ruwet kira pikiran takut abini boleh alake lo genteng ten lo kira pikiran ada prabu nende Tori pikir milih si genteng apa si coba bakun si genteng repot saya nyampit dah ngojak genteng takut abini boleh ngojak coba takut coba ongku atua manteran dia laki saya laki nyelepin ben nyenengin kek laki manteran dia bini saya nyenengi kesampian karena saya nyenengin ni kalau kuduratin lo kudu genteng mungkin apa ki karena nyenengin ni ke beni dari muak tapi dari tengkah muak ni kata kalau untuk iki beka waleman beni iki beka pasar kan ki Andik lagi genteng tak kalau untuk apa tahu kata tangke bu. Andik bini ratin tak kalau untuk iki beka pasar kak. Cek pandai pak gelem kamar lampu apa teh nang jin raga kia magi ratin. Ya mun lampu mati kan lo kata elah bu. Ternyata iki pikir ratin ben genteng untuk apa tahu kau orang ngeto ternyata. Seeka penting resa hari ini ke akhlak. Mun akhlak kenyenengin makilah tak ratin lo apa kak. Sampai ada jualan tak baju melo lesoh king si bini ngambek jadi ngeromana sambil misem salah sambil misem bah sambil lagu si bini jabatum hiya nahi jivan milaya ketuni kavera savera asik-asik kakek jebuk wajah ku orkes dah remeh si bini nyan ngambek sampean ideng romana sambil mesem sampean jualan tanya aki besi bini katina pesan jual kak tahu le tak baju le bah mesem tinggal pas sabar kak bede bektona baju bede bektona tak baju tak kira malam metok bede siang
Artinya gula ben sampian beda bekto na ibrik beda bekto na igala rizki ni kepada ben songot kak ya cokor makin leku beda boleh bekto na tade pasapur bekto na beda tu dia sombong tikal tu dia masuk ke dalam masuk selaki baik ngelaki aing neka aing kak neka ate kak neka kopi kak mun sampean perlu susu na pakuni beda kak bebenit tak kok perlu kopi susu maksud tak wah hahaha itu seneng nama tak seneng kak andi rajin andi kak lo ratin salah tak ratin jeleng keng munakan deh nyenengi sambil misem bodoh ratin salah ratin pote keng munakan deh nyentak elang muana mage pote kak mun tak iko lopai bi lagi na ya eki na bangki ardena kau leben ajunan se tetilen celen kasayan kak dintok ate sesae ate sebagus pernah gak dinto hadirin kau leben ajunan kalau membaca sejarah rajin kanjing Nabi ini kalau setuju ratin beda seratin tapi beda si terkenal tak ratin ini kebeda dengan sejarah apa-apa mi ikabin bi kuste kanjing Nabi pertama kanjing Nabi araji pole kak dinto beni karena faktor nafsu beni keng ipakun bi Allah malah beda situng rajin kuste kanjing Nabi kak dinto semakabin Allah secara langsung pasirah Siti Zainab jadi Allah makabin manusia secara langsung ini kedua orang pertama Nabi Adam makabin ben Ibu Hawa Allah semakabin secara langsung nomor dua Nabi Muhammad ben Siti Zainab Allah semakabin secara langsung makanya Kiai Maimun Zubair coba tengahnya katoman madepak situng tebuan cepon tebuna ke Maimun reng lake mun abinya dua ya tore cek dengan bi Allah tak larang keng mun abini dua tak oleh ngakoh norok kanjing Nabi tak oleh apa-apa karena kanjing Nabi araji lebih dari situ enggak dinto beni marke nafsu tapi marke ipakon sareng Allah sementara aku leben sampean mungkin mun abini situ bah abini boleh alasna keng orang tahu orang apa macam subini orang ajar kok enten bisa saja tukang kumbena kalam bina orang mun situng tak nututin tambai boleh nggih jadi cek pun ke Maimun mun abi ni boleh ya tore cetak larang keng jak sampai mak abi ni dua kak kok norok kanjing Nabi pulan kanjing Nabi abi ni boleh leni kata uleh cek pun debuna ke Maimun apa karena faktor alasan sebab Nabi Muhammad ada jipole beni faktor nafsu makan saya kabin kan janda kafir cek makin abi ni pak prabon kafir cek sing udah tege para tak milu tapi benggalan si osom kiai abi ni banyak ni ka benggalan mun sumen padok aduk saya panggil tek ngetek kapi tadi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi abalik Al-Quran hadirin lah baru dari Quran itu penafsirannya macam-macam nanti makanya kata Rasul ajari anak-anak kita Al-Quran cek sampai kau leben ajunan andik potra sepotra ni kata oning Quran pertama kali labak Quran ni kakak Nika tak pada bik mangken Quran ni kadimin cuma etoles tapi tak ibu kuaki tak apa bolong berde etoles kabeto berde etoles kadaun korma tapi para sahabat apal Quran saja Nabi Muhammad apal Quran sahabat apal Quran sahabat tiap ki laku nyetor apalan dek kuste kanjing Nabi nyetor apalan Quran dek ke malaikat Jibril semuanya hafal Al-Quran kanjing Nabi wafat pada masa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah terjadi sebuah peperangan nyamana perang Yamamah di perang Yamamah kak dinto petong polo sahabat apal Al-Quran kak dinto sete hadirin akhir Sayyidina Umar memberikan permintaan kepada Sayyidina Abu Bakar makle Al-Quran kak dinto toles papolong buku aki dibukukan yang menulis Zaid bin Sabit akhir polong seteja Al-Quran etoles sering Sayyidina Abu Bakar yang tukang tulisnya sekretarisnya waktu itu adalah Zaid bin Sabit sampai Al-Quran polong ternyata ada sahabat namanya Khuzaimah Al-Ansori apal 2 ayat sedua ayat ini ke sahabat lain ada apal ayat apa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dua ayat ni ke sahabat selain tak ada apal, seapal cuma situng sahabatnya mana Huzaimah al-Ansori. Artinya apa? Cepon ulama, andai kata Al-Quran tidak dibukukan pada masa Sidina Abu Bakar, lalu sahabat pah atinggal umur kapi, bisa saja dua surat dua ayat kak dintoh elang, karena seapal cuma Huzaimah al-Ansori, sahabat selain tak oning ke ayat kak dintoh. Hadirin, akhir ulama pah ada bu pembukuan Al-Quran kak dintoh bid'ah, king bid'ah wajib. Jadi bid'ah ini kemudian wajib. Napa? Pembukuan Al-Quran gak dinto bid'ah tak ikhlaku bi kanjing Nabi. Keng ulama ada bu pembukuan Al-Quran gak dinto hukum wajib. Apa napa? Karena mun Al-Quran tak ibu kuaki bisa saja secara akal, tapi secara kenyataan tak mungkin, karena Allah ada bu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Secara akal bisa saja tak ada pada kaula ajunan, tapi tak mungkin karena Allah saja janji Quran gak dinto pakun eja tak kira beda orang si bisa ngubah ben maelang ayat Al-Quran. Akhirnya ibuku kan sareng Sayyidina Abu Bakar kak dinto ki ada titik Quran cuma berupa tulisan, titik tak ada, harokat tak ada. Yang memberikan harokat Al-Quran itu pada masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adik kancanya mana? Abul Aswad Ad-Du'ali. Baru ejabarin, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Itu pada masa Sidina A. Belum ada titik. Abak situngi baba, etak dua ayat tas, etak telok ayat tas. Itu belum ada. Naktoh titik kak dinto bada pada masa ulama namanya Asy-Syaikh Hasan Al-Basri. Ini kesabri titik Al-Quran. Juz belum ada. Juz setung, juz 2 saya kulus, juz telok tilka itu gak ada. Ada pembagian juz itu pada masa Al-Hajjaj. Jadi lambak Quran ni kak, kalau keng tulis huruf petok, coba tak ada, titing tak ada. Keng make tak ada apa-apa, nabi bisa baca, ni kehebat deh. Mungkin lah banyak tanda, saya maca tak ada. Lambak ada tanda, nak kapi maca, bisa maca kapi. Mungkin Quran sampai bernain. Makanya kata tajwid makai tak ajar tokang. Idhar berna merah, ikhfa berna biru. Kan pada Quran saja ni mungkin. Jadi tidak usah ajar tajwid mungkin, ajar berna bayi tokang tajwid mungkin. Keng sayang, saya baca Quran mungkin tak ada. Saya banyak baca WhatsApp. Pas sebook, Google, YouTube, nggih. Quran mungkin jarang. Malah Quran robok jemput ni mungkin banyak ekebai. Esena lumarito. Baca, tak baca. Baru baca bahasaan deki. Tak hatam lekah. Mak tokang pada magi gula. Keng manter saya hadir mungkin ya betul dia orang-orang sah dibaca Al-Quran, terutama putra-putra kaula ajunan manter sareng Allah Subhanahu wa taala. Putra kaula ben ajunan betul nak foto sah di Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dulu gak ada tulisannya, cuma tulisan huruf, gak ada jabar. Tidak ada jabarnya, tidak ada naktunya. Ada ceberah, ada titik. Keng cepon Gus Dur, Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita lantan cepake ing jeru dodo. Kalau pakai bahasa bilepora, Al-Quran soceh debuna guste tae jeberi ibeca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem ate toreta menaki edalem ya Rasul salamun
ya rafi asya atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal. Ketika putra kaula ajunan ia ciri Quran hadirin. Barang siapa orang bila pora yang punya anak-anaknya paringi pengetahuan Al-Quran, maka Quran ini bukan cuma sebagai sumber hukum. Karena Quran gak dinto cepon ulama al-muta'abbad bitilawatihi kan ibaca saos Quran gak dinto oleh kencaran paham ke artena ngerti ke artena otak betak paham ke artena Quran ibaca bakun oleh kencar. Bahkan kanjeng Nabi mesen ben makon iqra'u yasin ala mautakum senga orang bila porah mun sampian beda orang sete'eh maca aki surah Yasin pasera saya maca aki surah Yasin orang sesete'eh di kanjing Nabi pakon mau saki ana apa mi pakon mau saki Yasin. Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir ini keadabu dalam kitab tafsirah paserah reng bila porah rebe dan bila porah yang lain kak dinto ternyata bi potran apa maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah maka turun rahmat Allah turun kani serna Allah deka orang seampun mun turun rahmat Allah sepertama insyaallah sakaratul maut tagak dinto bi Allah pelekas ben gempang amin ku bu. Orang mati ini kasake bu, kak sakaratul maut ini kasaking tidak pada hadirin. Orang sakaratnya kejap pun kanjeng Nabi ke al-fidor batin bis saif. Pada ben ecaca saya buka ada kalau ben pedem. Pah beda saya tanya, mun sakaratul maut ini kasake orang mati ini tak acereng. Cak tapak pak boy acereng gula ben sampian. Tanang kening sek acereng. Orang mati mun sakit ini tak acereng. Ulama ajabu. Orang mati ni kalak tak acereng hadirin polang sesakit beni cuma soko bentanang orang tabak pak kesara apa mi acereng soko tabak pak colok acereng polang soko sakit colong beres tanang kening sek tanang sakit colok tak sah. Orang mati ni kata nang sakit soko na sakit cila na sakit bibir na sakit kerung na sakit sateja anggota beten pada ben ecaca saibu pedang hadirin ecaca aki sekalian. Makanya orang mati ini meskipun sakit luar biasa kak dintok tak bisa acereng ben tak bisa angkuli keng cuman kula ben sampean makilang ngalami sakit bi ulama pokon adua Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah pakempangaki kaula di lembak sakaratul maut tetimun mintas hak reng mati selok sakit sakarat selok sakit ni kata ada kak sakit kapi keng beda si gempang beda si malarat pada ben reng bini rembi ni ada selok sakit beda selok sakit bu ada sakit kapi tadi bu ada oke kok rembi ni ka sakit kapi keng beda si gempang beda si malarat beda sih malamun zaman kona beda si sampai telu hari telu malam itu kuin mun makin jak ducem boy tak rembi perco gini bang gi, jadi makin pelan pada operasi sesar, mun tak tuli keluar, ekoni, mun lambok jadi dente luar, kalau keluar kah, lah tak keluar dente, makin tak keluar, ekoni, ke dalam, kalau kadung zaman modern makin gini bang gi, kisah laki suruh tanda tangan, bini kulit terakhir pokol tung haram sampai sopu pakun tak mari tanya ki abid bu, ente tak ki buka dua ekor. Menrembi buka berempah, buka 10 bertemu sini kebuka TV gelak gobi gula. Kita dantian buka untung 2 3 4 sampai lambak ku berdekak bukaan dia bu. Yakin abang ki? Enten ni ke lambak. Biasa di anak pak lekor biasa di anak segemik biasa bener.
Ada bidan, ada dokter, andi anak tolo polo, beda mending lambe. Mungkin ada tak nemu. King kula teman-teman ki bendring bini andi anak Pak Lekor. Nih ke orangnya ki beda mungkin nih. Andi anak Pak Lekor bu. Kula mikir, mun sampai Pak Lekor je ngara tak usah acin ngara, asim pengal to keluar deh. Ngelor ke gelu kok. Apaan selor ke gelu? Kempang rembi beda semelarat rembi. Jadi orang sakaratul maut nika pada bi orang rembi. Mun nyari selok sakit tade. Keng mun emau saki surah Yasin cepon ulama bekal toron rahmat Allah. Mun toron rahmat Allah insyaallah tak kira melarat keluarnya. Pas epakon mau saki surah Ar-Ra'd mun beda orang matiak sehingga cek tina aki maca aki surah Yasin, maca aki surah Ar-Ra'd. Yasin turun rahmat Allah oleh kebelasan dari pangeran. Terus maca aki Ar-Ra'd liyushila alaihi khurujur ruh, makle keluarannya benih kegempang, keluarannya begempang kalaben Ar-Ra'd tak melarat kalaben surah Yasin. Jadi insyaallah mun surah Yasin ben Ar-Ra'd ibacaki ka orang saya abali ka Allah dilem ka badan husnul khotimah pamate kalaben gempang menter tepa kaula ajunan sedaja Allahumma. Nih kasih bisa mun kula ben sampean andi nak foto oning ngaci, mun nak foto nata oning ngaci tak kira maca aki Yasin bener. Mangkana untung sampean putrana bedeneng Al-Ikhlas nikah ia cari Al-Qur'an. Karena ketika putrana ajunan oning Al-Quran oning ngaji, maka kemudian kau leben ajunan ketika saya tak nak potoh mau saki Al-Quran. Ketika orang saya tak nikah mau saki Al-Quran, maka gak dintu ampun tanti bahwa kau leben ajunan bekal selamat hadirin. Karena orang-orang saya mau saki Al-Quran ketika saya tak bi setan tak kira iyan tarin, bi malaikat saya telken. Nah pada guna malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seda malaikat senelken ka kobengah alla takhafu cek takok sambian kaki mati ya buk cek takok kaki mati ya kak yang cek takok alal maut wa ma ba'dal maut kaki cek takok ka mati ben cek takok ka samarina mati wala tahzanu ben cek pikiran ay alama taraktumu dak perkara saya tinggal sampean mangken saya tak cek kira pikiran roh mana sampean bi anang kenengi ibadah cek kira pikiran tanah saya tinggal bi anang tamenin kalaban saya cek kira pikiran bini na sampean seodi bukan ala ke boleh apa bemun selaki mati tak lagi ya boleh apa itu guna jerengkong itu guna pala selaki mati ala ke boleh bu. Pala si bini mati ka, abini boleh, tapi tak kin soro mon dia. Si bini mati tak abinya boleh, jak si bini ki odi jak biasa abini boleh. Katur kadang beda orang. Pokok kok mun buni kau tak lagi aku, pala kaki mati kok mati. Beda sampo debu senika. Beda. Maki beda saat debu king mun selaki mati haram tak kira norok ibu. Bengal taruhan kok. Magilang ngocak cinta sehidup semati bah selaki mati ini mah bodoh noro abundum ya bodoh seakar nangis bodoh hakika ya karo saji ya paling ngepon lah ada dia oh selaki mah itu mangkat abulun teng tanian noro ada maga pasar lagi na kaki ya noro joni tekuk jena bulun teng jen ngocak noro joni kateng jen ngocak noro asli na kalak ngocak noro ablane kateng coba apa hocol jak tekuk kalala noro ni gua ndak emak dak emak amarin aku mun tak selesai noro gelem kopur tak noro todu seko mangkane campur ngucak noro bah bulunteng katanya mun sampai abulunteng sampai ngondan ka obu sampai nyebit ka lampi sampai abubuk dadane kecepon ulama hukum haram pala nangis king kalak sabias seru bini tak boleh nangis keng biasa anda buk biasa anda muni bengkalan mun selaki mati pas bini akar haram tak abid selaki ya boleh bengkalan muni kantukan belamba ya belamba aja keluan bengkalan sampo tak gelem lagi boleh selok nangis ruah jadi kau tak detik ampun senik kebiasaan keng mun sakar sa blunteng masuk ke rumah, masuk ke jeding. Ajo, haram kita oleh 4 bulan 10 hari lah temu tu pun tilbunan.
Seneka. Tore. Mangkana pada situng ulama asmana Kyai Haji Abdul Mujib Abbas Buduran. Kyai Abdul Mujib Abbas ni kata mana debu salasatun yastahilu wujuduha. Bada telok perkara cepon Kyai Abdul Mujib nikah setelok nikah mustahil badana. Ada tiga perkara itu mustahil adanya. Masyarakat eka kanda, masyarakat eka tunging, eng asli tak ada. Salah situngan apa? Al-hillul wafi cepon Kyai Abdul Mujib, cinta sejati, cinta sehidup ada. Bila kau mati, ku juga mati. Ada. Iya mungkin lebur roh. Gunung api ku lalui. Bola. Gunung api dah macam dia ceng kucing sokon alenteng. Tidak ada cinta sejati. Pada selaki mati, alaki boleh bu. Pahatanya, bah. Mun selaki mati bah alaki boleh bu. Dian ia herat. Apolong ben laki segemetat. Masa alaki dua bu dian. Punten alaki situ. Laki segamah. Papolong ben laki alaman dalla ala khair. Papolong ben laki selaki ni paling banyak nutuaki kebagusan. Ngajak abajeng, ngajak tahajud, ngajak ngaji, ngajak tutupi aurat. Napa boleh kalau keng alaki 2 kali, maki alaki 10 kali tak repot budian. Mate selaki, alaki boleh, mate boleh, alaki boleh, mate boleh, alaki boleh, mate boleh, alaki. Mate toy budak remah lagi dari bu. Umpama bahalaki 10 kali, bahalaki 10 kali. Mate tok lagi nah. Maka sampean gak dinto pakun tak kira bingung. Papolong belaki selaki nikah banyak nutuaki kebagusan ketika ki beda dalam tun. Jadi cepon ke Abdul Mujib Abbas pondok pesantren Al Khazini Buduran al-hillul wafi cinta sehidup semati cinta sejati ini kata ada. Dalam Islam ni kasih beda. Mundring laki bendring bini sampai mati lo atelak. Maka mun budian pada masuk swarga papolong boleh swarga Allah pakun teti lagi bini. Kemun secara hukum tunya ada cinta sejati ni kah. Pada selaki mati alaki boleh enten benih pengkhianat sampean. Nukuna majid demang kan. Pada si bini mati abini boleh kah punten. Makan Kyai Abdul Mujib salah satu yastahilu wujuduha. Bada telok perkara gak dinto hadirin mustahil badana. Sepertama al-hillul wafi. Nomor 2 wal gaul. Orang mati titi jerengkong. Nika ada cepon ke Abdul Mujib orang mati titi jerengkong tak ada meskipun sumendepnya kayak kan demun berdereng mati titi jerengkong makin ada cak makin usum lampu kayak mun lamba kak zaman lampu kita ada ruah kilo pandiin lah titi entoken pampa nggih lamba mun makin cak lampu lah masuk coba seudi tahun 95 lampu kita ada kan tuh kan jerengkong kapi lamba nggih. Makan lambak munte dunga kan saya kesangu genti. Ada apa mi asangu genti? Deki mun cukup meru wa kemi ada ngromane. Kan lambak ada ngromane mun ki lakukan biru. Mi biru, cak pun laku kemi. Pun malam kemi biru dah ya. Nggih. Tak iya bu. Ada apa mi tak ngejeding? Ada jeding lambak. Reng bila pore lambak dia karo andi kelemu mun jeding tak andi. Aja budin Roma lekah. Tak setia budi jeding ilmu Roma. Ilmu kamar beda jeding alam ada dengan di jeding bila pora ada dengan di WC mun kayak tabuk ningkong katalon yo lambe kapan ningkong cocok lalang di bobor batangki bener pada benih pengkalan munde tak mungkin zaman la modern alhamdulillah setia la beda andi jeding ala beda WC nak beda WC ningkong beda WC tojuk king tepak garing bila pora make WC tojuk pakun ningkong. Cak kiba umroh ke Mekah sini itu jual 4 sandal di atas 2 deh. Tengkong nyaki. Tak ningkong ke kita. Cak itu ningkong cong. Minta tuju. Lo metu cong todus kok mun. Apa mi le sejam gitu. Hah? Korang. Kula janjian kaki kiai kohor nega soto kol beluk sampean nungke ke setengah beluk hula dapat kantor alhamdulillah ada orang sekali karo kali lamang saya jampar dari gila haram ni beda orang bagi situ ngabu mentah
Tak percaya tu orang. Saya sekarang kata setebang cewek, saya kata lah dia tengah gula. Ada cewek gula dia tengah ada. Ada orang sekali. Hah? Ocen tandi baju sama. Nah, oh mun jauh mana baju kan becah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang mati di jerengkong ni kata ada. Jerengkong nikah benih dari orang semati setan jerengkong nikah. Keng untuk fitnah ada orang semati ben orang seodi. Akhirnya setan ni ke aropa orang semati pahkon mata kunin. Nikah. Jadi ada yang mati di jerengkong ni kata ada. Paham? Akhirnya pah tako ongku sebiasa bejeng tahajud gara-gara beda jerengkong burung. Selebih sarap boleh saya abejeng isa abejeng kulpeto gi laku. Tako saya abejeng. Nggih. Terus sing malam aku mi apa di bah aku mi ada ngroma. Cek tako. Jadi kapan tedung ngi begede. Pagi kayak lagi ngi begede. Kapan cukup mi ningkong kadang roma sekanan neguk gede sekacer muka sarung pah atuan koncong gede dua daya wah kok cerok norok tak tahu kakek ada urus negek lagi dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jerengkong nikah kasih odik teti fitnah hadirin kasih mati teti fitnah teti kecubaan. Napa kecubaan na kasih mati kalau ben beda jerengkong orang pasti arasanan bahwa si mati ni ke orang cuba mun teti jerengkong nggih padahal enten si mati lo teti jerengkong keng mun teti jerengkong artinya mun beda ring mati anyar pah beda jerengkong ni ka pasti si mati ni ke orang erasa dicuba anu jo teti jerengkong ih cok bener jueng mi temu ajo lambek ki oh dia ada karena ring bini mandi saya sen cumi mi tahu beneng kok saya cumi sementara orang mati ini kata oleh rasa dicuba tak oleh karena orang mati ini kemudian rasa dicuba si mati ini keesek sabi Allah kanjeng Nabi sa'adabu hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar orang mati saya rasa dicuba gak itu wajib masuk neraka maka namun orang lah mati tak oleh rasa dicuba paham mun rasa bagus udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim mun beda orang mati kabela kapuku senah kelakuan cuba engce sakasa meskipun saya mati toman ala ko cuba mun la mati cek kabela kus bagus etok buktuan sematrole lambek ki odi bagus muslimaten entar solawatan entar pengajian entar iya le maki orkes joget juai kok Allah bercubang cek le kebeda kuspe kusse mun kebeda paham karena mun kebeda cuba semati ni ke esek sah mangkana bi ke Abdul Mujib Abbas kebeda orang mati teti jerengkong ni kata ada jerengkong ni ke setan roh ni kalakar cepon Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh lakar bisa saja abelih dekah bumi abelih entar dek karomanah tibi tapi nikah entar kanak foto na benih pantar kake tetangku pahikon pataku nikah tiru benih maka namun lambat kan beda siiran saamponna telo are roh amit adukus teh nyon tidak kakopur ningalla peten se ancor roh ngabes dari jauh dapeten se ampun bau engak beten sengko aria kenengan tako ni lagu narengkon naga make lagu kan lebur gi make banjari mun sebenarnya kalambok terkenal bur lebur ngak gelak hadra dok kasa coba kasa mencer bi Allah ki belajar umur personil mencer tak mati gelak dok saya ada batambah adalah cukup hadrat dok kasa ulama ittifaq hukuma ulle kasa mun banyak campur na kasa beda ulama sebitu pendapat beda gitar beda organa beda sebitu pendapat beda sing nguliaki beda saya tak ngulia king mun nak gelak kasa ulle kapi karena kanjeng Nabi datang ke Madinah
ambek kalaban dufuf kalaban hadrangak kasa sumenep dengan kenang na banjarian belambek burlebur lambek Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji nggih agama Allah nyaraten kiyaki odi sakalian cek parogi lembok jah jan kabudi auba bula dak tika duane sangat terona mun eka parlo duale pas elamara kapuruna penta deka orang tuana bulan dateng pas EKPA wah kok di ngaki lah jarok norok kaki bu wis la mulai mayo orang ngoncang boleh ngoreng batak bagi boleh ada kau ngisen na boleh Roma mare na bu huye kok menyo tahu ngocak huye dia Allahumma shalli ala Muhammad pon boleh simpul lagi na boleh jadi kanjeng Nabi pesen sehingga putra kawuleben ajunan cek sampai tauning Al-Quran apa dari Al-Quran itulah muncul hukum-hukum fikih dari Al-Quran itulah muncul hukum akhlak dan semua ilmu yang ada sumber utamanya adalah Al-Quran hadirin ben orang seoning Al-Quran gak dinto bekal selamat dunia akhirat bahkan orang seajar Al-Quran beni cuma abeng tibi saya selamat maki orang tuanya selamat bi nak putus oning Al-Quran tak usah bahas iya akhirat itunya saus mun bedering tua saya bi anak pahi maca Yasin bi anak maca Ar-Ra'd nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah mati maca surah Yasin bin Ar-Ra'd kempang keluarannya hal gak dinto nunjuaki bahwa Al-Quran gak dinto dari dunia bekal teti keselamatan akhirat bekal teti syafaat pertolongan mantar putra-putra kaula anjunan sebeda madrasah Al-Ikhlas gak dinto ibadat tina foto si ahlul Quran amin Allahumma segak dinto sibi saya pada pak kurang lebih nanya on saporah setedak betis epon senaus kelaban bahas apa bu orang ayo mana beda janda nganggur mana banyak ungguan tulis tang nomor lek 0823 wong beda dari KUA di patet ti mayu beda si dari depak beda nih sepora buki kak sepora kak gi senang sambil gajah mentir saya beda pak beda manfaat dah setiap penyemangat untuk masa sekolah putra untuk ngajari putra ilmu syariat ilmu agama terutama Al-Quran sekali itu sih saya pada pak kurang lebih nanya unsapora sederek betis epon mana beda bener asli fadl dari Allah mana beda salah asli omber ben keentengan dari kebodohan beten kau nanya unsapora ben perdasaki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullabat al-ikhlas Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala din al-islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin Rabbi hab li minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli salamah Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli jannah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu ma yadkhuluha ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab
Allahumma khtim akhir kalamina inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza surna wa saru min ahlil kubur fa illam tarhamna wa man yarhamna wajruka ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.